nema nikakve dileme da je taj salafijsko-vehabijski interpretativni okvir ili ako hoćete škola ili praksa u okviru islamske zajednice da je jedna od rigidnijih, dakle ekstremnijih verzija i da je to određeni oblik radikalizma, da je to jedan rizik koji je ozbiljan, ali da je isto tako činjenica da su ljudi iz tih struktura odlazili u islamsku državu. Nema nikakve dileme da su ljudi iz tih struktura ranije dolazili u Bosnu i Hercegovinu dok je bio, dakle, za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu i ratnih sukoba, jel? I nema nikakve dileme da u toj tranziciji, ali cijelog tog područja, pa tako i Bosne i Hercegovine, od jednog ateističkog društva, komunističkog, Da, da. se različite intervencije, utjecaje različitih religijskih faktora, afilijacija, orijentacija, razina, i da su to sve elementi koji utječu, u skladu sa krizom postojanom na tim područjima, uvijek je to rizik, jel?